India sunga states tamta amjong le top 5 state amin phaupen ahaupen imalam zo si amin jipen akil hangdoin hizacho anavel haute tu ni Number 5 ay paduhin. Number 5 si state ham itila. Number 5 state so Gujarat Narendra Modi pin na chule Gujarat hi land of lion tok legends tin jong akihen hi art and culture langa jong amin phawin hi Mahatma Gandhi pin gam jong ahin ne lampanga Gujarati ne thei zong tui ta min hicho he te ka chui bi pham tile burfi ibi bi ho hin momo ki ti ho sugar zau no ahin chile Gujarat hi ibi ham tile ne thei lang se lo business lang yo amin phawin. Number 4 Punjab hi India dang hwa panin a culture chule tradition hi a unique devin hi guruna gin Sikhism hin po doin chule Punjab hi the home of the Sikhism tiang hathe hi Punjab hi chise se helwa ne theilang yong amin phawin lassi ki ho jong a hin podowin amo hi hospitality yong theme in hi. Number 3 Maharashtra financial commercial entertainment capital of India tinjong kian hi hije city len penloi Mumbai Pune kiti hojong omin hi Maharashtra min phauna tata hi caps dang chule bit soi tata jong omin chule hijis kalwala amin phauna len pen chile film city Maharashtra injong India sunga skyscraper tampen chu Mumbai ni kimon hi. Number 2 Tamil Nadu tradition lui penloi ahitan history a inza kha jiu sangam es kiti ho Tamil Nadu ahung ki pan hi Tamil Nadu hin Vietnam ta Chennai beach jong anezin tourist azazanin kumsia azot jing namun jong ahi India sung industry 17% hi Tamil Nadu a hi daplaya chiang ne hile nakivon na sweater jo Tamil Nadu a ki sepding ginsan omin hi Azi chu India sunga knitwear export 90% Tamil Nadu aki semngen hi lena langa jong Mumbai ban chat hin chule technology langa yong Mumbai ban chat hi chule ina ta san lodu ni kin sa lodu he jong le number 1 sports Kerala chang tan hi his Kerala he God's own country tia jong ki hen alapscape wang he nong penin chule aning thing penin hi wildlife zong ki kim selin omin hi hichi Kerala hin thing sela ki mu Arabian Sea zong akimun hi Hindu temple tam na pen hi lole aya kizen Ayurveda ki ti zong hi Kerala a kimun hi world first Ayurvedic resort zong Kerala in omin hi tunang season ipistik nom na sa penam comment section in head sa ovin chule like subscribe ding ne himil pi hivin hichan chitante ki ormo ki taute thanks.